Okrenuli smo. Znaš šta nam, fali nam za ovaj dio, barem za nas, da nam neka muzika kao malo svira, ono. U pozadini. Ali ne znam kako bi to YouTube... Aha, da. Pa dobro, možemo mi smisliti neku muziku. Param, pam, pam. Dobrodošli, ljudi. Dobrodošli. Hoćemo se čekaj ovaj put predstaviti kao ili... Ja brijem da se ja nisam s Petrom predstavila. A čuješ. Ne znam šta bi ti rekla. Strašno, zaboravljam svoje ime. Hayley ovdje s vama. Ja sam Mira. A ovo je... Talk dirty to me. Ovog puta Mira solira. Mira solira. Dobre volje, Mira, danas to da, volimo. nešto rano sam se ustala, imam hrpu obaveza i onda to jednostavno, znaš ono kad imaš hrpu obaveza, onda samo kao ajde, ok, sad ovo, jednostavno i na si kraju konatraci. ništa ne stižeš. Ja ništa tako ne stižem. A ja zapravo u to, kad je takva situacija, onda najviše stvari stignem. A kad imam vremena, onda ništa ne stignem. Viš, meni je obrnuto. Znači, meni je obrnuto. Kad nemam vremena, ništa ne stignem. Ti si valjda jedina osoba koja to... Pa vjerojatno i ja i ne kasnim. Koja i to, jedina sam osoba koja to tako hendla. Jer znaš ono, kad imaš full puno obaveza, onda si ono jednostavno organiziran, samo ideš, ne razmišljaš, radiš i to je to. Da. Ne, meni kao da mi onda fali sati u danu. Znaš ono kao, treba mi onaj 25. sat u danu, 26. ili 34 sata da traje dan. Da izabri. To bi bilo dobro. Dobro, sad baš ako ne spavaš, ok, kao treba ti onda, ali ne. Mi danas nećemo o kašnjenju, niti o vremenu, niti, a dobro, možemo i ovo kao vrijeme uključiti u ovu epizodu, kao ide vrijeme, leti vrijeme, mi smo solo, Valentinova prolaze. Kako ono, leti vrijeme, idu dani. Ok, mozak mi je... Ali šta je najgore, šta sam se ja htjela, sad si me sa svojim pjesmama, uopće si me sam blokirala. Htjela sam reći da danas pričamo o Valentinovu, ali ono najbitnije što sam htjela reći da kasnimo, koji uvijek sa svim tim stvarima. Ali nema veze. U našem stilu. U našem stilu. Mjesec ljubavi iza dobro, nas. Ne bi možda baš rekao ono o Valentinovu, ali općenito malo o tim ljubavnim stvarima, odnosima, danima i tako. Pa da, kao Valentinovo nam je ono čisto kao pik. Bio nam je povod. Da pričamo o tim stvarima. Mislim, meni je generalno Valentinovo najdrži dan u godini, zato što dućani izvade jagode van 14.2. Znači, doslovno sam gledala u tebe i kao... I pokušavala skužiti facu. Kao zašto ti je najdrži dan solo si? Kao, what the... Pa nije stvar solo, nego kao kome je najdrži dan Valentina? Pa zato što izvade jagode van iz vedra neba, kuš 14.2. i meni to najdrže voće i onda se ja nažderem voća i čokolade, kužiš i to mi je kao šta, ono... to je neko pravilo da se na Valentinovo jagode... Prodaju jagode. Da. Pa to je kao seksi voće. Kao, kužiš, umačiš u čokoladu. Ja već vidim da će ova epizoda biti, da će to biti takav cringe. A gle, barem smo strane. Slušaj me, meni je nebitno što se vade. Bitno da se vade, što ja volim jagode. Da li su one seksi ili ne? Who cares, fine su. Znači, meni je to tako nebitno. Jagode, dobro. Koje su ti još dobre stvari u mjesecu ljubavi? U mjesecu koji ljubavi. Je bio? Cvijeća, ima jako puno cvijeća svuda, sve se vrti oko cvijeća, to mi je dobro, full to mi je puno. okej. Samo što je cvijeće skupo, jako. Je. I onda ta jedna ruža koju bi nekome kupio je ono, pol plaće ti ode na to, mislim nije, ali kao generalno i onda je to skupo. Tako, ali sve se vrti oko cvijeća, oko tih boja, to mi je onako nekako, mada možda mislim da čak i crvena više ne prevladava toliko. Kao crvena je boja ljubavi, ali nekako mislim da puno klasik. više... Jel da? Da. Imaš neko omiljeno cvijeće? Ne. Jako volim cvijeće, u smislu volim ga dobit, volim ga imat u stanu, volim ga vidjet, ali nemam sad baš neko omiljeno. Volim tulipane, zato što mogu biti različitih boja, jako su onako veseli i šareni. Evo, to mi je baš nekako... Ja volim orhideje.
I nemam neku boju. Okay. Volim neku cool boju vidjeti. Ima recimo, mislim, plave, one tirkizne neke i tako to. Da. Samo što je problem kod mene generalno što, džabe što ja volim cvijeće, meni to sve crkne, meni to ništa ne uspije doma. Ja to ne mogu. I onda svaki put kad mislim i pomislim da ću si kupiti i na Valentinovo taj buket kao samo i sebi ću pokloniti, si mislim, ali to će nestati za jedan dan. Zašto neće ni 2 dana kod mene izdržati? Ali ja volim cvijeće, ali ne ono cvijeće kao sad ću ja kupiti sebi teglu cvijeća, nego jednostavno ukras cvijeća, u smislu ukrasno, ukras crtica cvijeće. Kupit ću si neki stručak nešto i staviti si u vazu na stol. Tako cvijeće volim. Jer meni isto sve crkne. I onda kao, čemu, kužiš? Za nas su ove biljke plastične. Da, mislim, to mi je grdo, to mi je grdo. To mi je grdo, ne mi to. To je kritično, da će se srušiti ili će se potrgati vrlo brzo. Bar kod mene, jel? Znaš što sam primijetila za Valentinovo? I to ovo Valentinovo baš onako full me piknulo. Da je jako puno cura slavi Valentinovo u smislu slave svoja prijateljstva. Više nego kao tu vrstu ljubavi, ne ljubav prijateljstva, a ne ljubav kao partnersku. I to mi je tako cool. Ali ja to već jako dugo zapravo. Ozbiljno? Baš kao Valentinovo ili? Da, doslovno, mojim prijateljicama u grupu napišem sretno vam Valentinovo. Ali jel odete negdje ovako van? Ne mislim samo na čestitku kao tako. Ne odemo. Imamo li kakvu anegdotu? Zato što su moje prijateljice trenutno u fazama brakova, djece i drugih stvari i jednostavno nije to tako baš izvedivo kao prije. Ali da, kod mene zapravo u zadnjih par godina puno sam zapravo s prijateljima više nekako ne mogu reći slavila, ali kažem kako bi rekao, čestitam prijateljima. A meni je to nekako bilo uvijek. Mislim, znala sam i od malena da je to Valentinovo kao dan ljubavi, u partnerske ljubavi u smislu i tako to odnosa. Ali nekako, mene su moji uvijek okretali na taj način da moram slaviti ljubav u tom periodu. Kao, ok, to je partnerska ljubav, ali možda zato što, ne znam, moja mama je bila samohrana majka sa mnom i onda uvijek me nekako na tu stranu okretala. Kao, postoji ovo, ali postoji i ova ljubav. Pa onda uvijek smo si poklanjale tako neke sitnice i to je bilo, kad sam ja to pričala ljudima, bilo je kaj ti mama ima poklanjati, kao kaj ti, pa to je dan zaljubljenih i to. Ali generalno, to je dan ljubavi. Da. I mislim da trebamo slaviti u svim oblicima. I to mi je slažem se, apsolutno. Malo mi je čak sad i naporna ta spika, znaš, kao, mi se volimo svakog dana u godini. Okej, volimo se, kužim i podržavam to i sve super. Ali da meni je baš slatko zapravo da taj baš jedan dan ćeš kupiti nekom keks. A tebi stvarno je? Da, ili ćeš mu donijeti cvijet, ili ćeš, ne kažem, ja sam sad ćeš, ne znam, bacat latice ruža po stanu i nema pojma šta. Ne, ali kao, baš neka sitnica, meni je to slatko full. Slatko je ljudima koji se rastaju na Valentinovo odritom. Mira nije znala za statistiku, ali ne znam jeste znali, ljudi moji. Znači, gledala sam, to jest čitala sam američku statistiku koja kaže da je za 40% više se povećala statistika propadanja, odnosno davanja zahtjeva za rastavu na samo Valentinovo. Baš na taj dan. Baš na taj dan. I to pazi, čekaj, moram naći, ima po generacijama koje su, čak i baby boomeri kažu koji da su to 61 do 70 predaju zahtjeve za rastavu baš na Valentinovo. Pa dobro, evo, shvatili su da nije to za njih. Čekaj da nađem ja u to. Kaže, 25% baby boomera, 61 do 70 godina prekida na Valentinovo, 10% Gen X-era, to je od 45 do 60. A mi, pazi, mi milenijalci smo najbolji. Mi se držimo još te ljubavi, pa kao čekamo kad ćemo. Zato što nismo još došli u te godine da se rastajemo. Nas samo 11%. Nas samo 11%. Pa pričekaj još malo da uđemo u ove druge godine i onda će biti, taman ćemo mi biti. Ali dobro, ljudi, stvarno malo je to odvratno, kaj nije. Na Valentinovo ajmo sad, brakovi rastave. Ali koja je alternativa? Za šta?
Pa Prekini dan prije. Pa nemoj ili baš dan poslije. Prekini tjedan dana prije. Ili 2 tjedna nakon. Znaš što je meni glupo u cijeloj situaciji? Ti sad prekidaš na Valentinovo, ali ti ako već prekidaš taj dan, znači da stvari ne valjaju već neko vrijeme. Ne, ti ako prekidaš moraš kupiti poklon toj osobi, jer mislim... Zašto? Pa ostaje slomljenog srca. Znači, to ti je dupla neugoda na taj dan, zamisli. Pa dobro, šta ćemo poklon, mislim? Pa kao malo da ublaži toj osobi situaciju. Ne, to je glupo, ne. Ma 100%, mora to tako da malo ublaži tu situaciju. Ovako slomiš srce do kraja. Šta, slomiš srce i onda kaže, evo kupio sam ti nešto. Pa ne, ovako bar može mu razbiti to u glavu. Znači, no way. Ajmo biti realni, ljudi, nemojte to raditi. Ali kao, kužiš šta ti hoću reći? Ti sad prekidaš na Valentinovo, a sigurno stvari ne valjaju već neko vrijeme i ti si baš sad taj dan odlučio Pa zato što kažem da to mi je odvratno i idiotski prema toj drugoj osobi generalno. Kao svi slave ljubav, ja ću sad s tobom prekinuti na taj dan. Pa šta nisi mogo tjedan dana prije? Uostalom, nemoj onda, ako nisi tjedan dana prije, nećete ubiti još tih tjedan dana nakon, mislim. Da, naš da se onda lažemo, naš. Pa mislim, lažemo se i ovako i onako. Do sad su se lagali. Da, istina. Da, pa ajmo se lagat... još tih tjedan dana. Da. Kako ide ona pjesma od jao, Isuse, mozak mi je... Danas smo samo u pjesmama, laži me. Ne, to ne Alka. Plavi orkestar. Ako su to... Da. Kužiš. Da. Jel ti osjećaš kakvu neugodu na to, Valentino, s obzirom si solo? Ja nekad ma nekad prije, kad sam bila mlađa, jesam. Sad ne? Pa, ja doslovno nisam ni znala da je Valentino. Ajde, ne taj dan, nego... Tipa tjedan dana prije sam se dogovarala za neku kavu s prijateljicom i bila sam kao, možemo kao u petak, bilo je petak, mislim. I ona mi kaže kao, ma da, može, ajmo ujutro, jer taj dan je Valentinovo, pa muž i ja možda budemo, i onak, Valentinovo, kao, ups, doslovno nisam, nemam jednostavno. Meni je najteže prodavati Valentinovo. Znaš, kad recimo ja radim na radiju, onda moraš uvijek su te neke teme povezane s Valentinovom, Valentinovim i onda nekako to se trebaš upakirati. Mislim da to bude lijepo. Mislim, to je lijepa stvar na kraju krajeva, kužiš. Ali ti kad nisi u tome, malo je teško nekako se staviti u te cipele, reći ovo je jako lijepo, ovo je jako romantično, ovo je ovako, ovo je onako. Ja sam to ove godine preokrenula. Kod mene je bilo ajmo vidjeti drugu stranu. Znači, ljudi koji možda ne vole Valentinovo ili ljudi koji su u parovima koji ne vole Valentinovo. I što su ti rekli? Fakat su se javljali ljudi, mislim ne s nekim kritičnim stvarima, nego većinom misle da je to čisto praznik za dućane, da prodaju što više stvari, te neke stvari, tako da većinom to. Svi ti dani su prodaja i lova, mislim to je... Znaš što je meni grozno na Valentinovo? Recimo ja to, meni je i općenito, ne samo na Valentinovo, jako puno prosjedba ima na Valentinovo. Samo, meni to nije nekako romantično. Znači, moj budući neki nekad divni, krasni, ako ovo gledaš, molim te, nemoj me prositi na Valentinovo. Da, ni mene. Molim te. Ni mene moj. Znači, to je onak big no. Imam osjećaj da to kao svi očekuju. Tad, kao očekuju nešto se mora desiti na to Valentinovo i sad to mora tako nekako biti. Tako mi je to bez veze. I na koncertima, jel budu neki koncerti? Sad je bilo, ja mislim, da su bili prljavci ili crvena jabuka? Crvena jabuka, vidjela sam. Bila je nešto mi je izašlo. Vidjela sam na Instagramu. Znači, šta ti mora biti, ali općenito, ajmo o tim prosvjedbama na javnim mjestima, gdje onak ima hrpeti na preko par tisuća ljudi, Šta ti mora biti da ti sad odlučiš, nazoveš menadžment nekog benda, pjevača i to crvene jabuke koje onak, ne znam. I šta ti mora biti u glavi da kažeš, ja ću tu svoju ženu, svoju curu, djevojku, kako god zaprosit. Pa mislim, ne znam da li je to potvrda, želim si osigurati taj da. Jer kao neugodno je toj ženi reći možda ne, mada meni ne bi bilo. Nije sigurno, ne mogu. Ne znam u kojem scenariju i svemiru bi to meni moglo biti okej. Evo, ja ne znam. A zamisli tu ženu. Znači, zamisli taj šok kad te neko pozove, mislim, generalno, ne moraš biti glup. Ali očito kužiš, kako razmišljam? Evo, da sam ja sad s nekim, taj neko moj, bi sigurno znao da ja to ne želim. Znači, sigurno je ona isto, kužiš,
možda nije rekla ja želim da me zaprosiš na koncertu, ali sigurno je on znao neke njezine preferencije i bio je s tim kao njoj će se to svidjet, kužiš? Ne. Ja mislim ma nema da šanse, ne. ma dajmo. Pa ja ne bi zašla van na pozornicu ja da me to napravi. Ja bi je poslala ovu drugu pokraj njega. Nema šanse. Znači, nema šanse. Ali ja bi mu mrtvo hladno rekla ne gore. Majke mi, znači, ne. Ne. Ali već si izašla van. Ne, znaš što ja mislim? Da ljudi koji rade takve stvari uopće možda niti ne razmišljaju o emocijama koje bi se mogle desiti kod drugog partnera u tom trenu. Zato što ljudi premalo komuniciraju i onda možda u nekim tim stvarima budu sebični i gledaju ono, pa to bi joj se možda moglo svidjeti. Iako možda nije ni siguran da bi joj se to svidjelo. Ja dam ruku u vatru. A dobro. Znači, to nisu ljudi koji su naviknuti na javni nastup. I sad neko ko uopće nema, tamo izađeš pred 20,000 ljudi i sad on te zaprosi. Koja je tu fora? Znači, pa dobro da im srce ne otkaže. Znači, ja mislim da je to više ona ta neka sebičnost. Meni je super crvena jabuka, brutalna je, ne znam, sad ću ja nazvat menadžment, zaprosit ću to će se sigurno svidjeti. Ja mislim da se te žene kažu da i da ne misle da. Znači, mislim, to je sad zapravo se djelomično slažem, ali svi smo jednim dijelom malo sebični. Znaš kad ti to vidim? Za kupovanje poklona za rođendan ili za bilo šta drugo. Da. To ti je ista stvar. Da. Ti misliš da je nešto predobro, ajme, presuper, prezabavno i onda misliš da evo, tebi je to presuper, prezabavno, predobro, nemam pojma, šta prelijepo i kupiš to nekom za rođendan, a taj neko je šta je ovo, koji k? Da. Kužiš, gledao si jednostavno iz svojih cipela i kuži, možda je tu taj dio mali, gdje kao, ajme, predobro, baš bi super prosjedba na koncertu, ali zapravo, kao nikome, da. Kao, Ajde još Ed Sheeran koncert, kao on je romantičar, teški, pa kao još bi možda to nekako, znaš, koji povezala s tim nekim, ali... recimo, neko bi bio Super Thompson. Ne želimo u te sfere jer ćemo vrlo brzo završiti ovu epizodu. Ne, ali kad smo kod komuniciranja u vezama i to, mislim da generalno bi možda ljudi, partneri, ono što bi ja recimo kod svog, da imam partnera sad, da sam u nekom odnosu, na Valentinovo bi više nekako obraćala pozornost u toj nekoj komunikaciji, da pričamo na taj dan nešto što nas je možda mučilo cijelo vrijeme, u smislu da možda popravimo neki odnos, jer mi se možda cijelo vrijeme i uvjeravamo da je nama dobro u odnosu, ali generalno uvijek ima nešto što nekome smeta, što bi neko morao popraviti. A ne samo kupit ću poklon pa ću sad ja to ispraviti s tim i eto, to je to. Mislim dobro, da bi više možda morali taj fokus staviti na tu neku komunikaciju. Kužim, mislim da Valentinova možda nije, ne mora biti to. Mislim da je u globalu sve površnije, pa tako i odnosi, ali ono što je meni možda za taj dan važno, ili ne znam, nije sad da mi nešto važno to Valentinovo, ali ako ćemo evo baš sad gledat da imam partnera, voljela bi provesti kvalitetno vrijeme s njim. Sad što god to bilo. Možemo ići šetat, pa satima šetati i razgovarat, možemo gledati film, možemo sjediti, kao jednostavno kvalitetno vrijeme. A to je možda kvalitetno vrijeme za tebe. A što je za njega? Iskazivanje ljubavi u tom kao sigurno trenutku. Neću imati partnera koji ne smatra barem podjednako da kužiš da nam je, da su nam podjednake stvari jednako kvalitetno provedeno vrijeme. Kužiš. Ako je njemu kvalitetno provedeno vrijeme tako da on igra PlayStation, a ja sjedim za stolom, pa to je to. Sorry, prijatelju, mislim to da no. Da, zašto ti to pričam? Zato što sam čula već dugo čujem da postoje više vrsti ljubavi, to jest više jezika ljubavi, postoji 5 vrsti ljubavi i onaj Gary Chapman ima čak i knjigu i ja nikako se natjerat to, ne natjerat, nego ne mogu uhvatiti vrijeme pročitati. Navodno, jako dobra. Jako dobra knjiga i stvarno kad malo sagledaš i te neke članke oko te knjige koje se vrte i slično, shvatiš da zapravo mi uopće ne znamo dat ljubav na pravi način. Odnosno da svi imamo svoj način ljubavi, iskazivanja ljubavi i da nekako ne prihvaćamo jedni druge. I zato tu i dolazi do tog nekog prekidanja i slično. Da, mislim, to je sad mislim da ima tu više stvari koje su važne. Mislim da nije stvar možda je u jednom postotku prihvaćanja drugog, ali ako tvoj jezik ljubavi nije da ti neko daje poklone, a konstantno ti partnerica
daje poklone, pa mislim da niste onda, kužiš, smeći. Ja čak ne bih rekla nije da sad ti moraš na silu promijeniti iskazivanje, kužiš, svoje ljubavi ili ti prihvatit ovo drugo, kao jednostavno može, ja ako se nađete negdje na sredini. Ali ja se ne bi složila s tobom. Ja ipak mislim, ako smo to kod giftanja i tih stvari, ako ti kažeš, ti moraš njemu reći da gle, ali fakat nije mi to potrebno. Kao, ok, thanks. Kao, mislim da svi cijenimo svačiji pristup i da te sitnice, ali kao ako nekome to ne treba. Znači onda kažeš, gle, ne treba mi to, aj rađe onda taj poklon, ne znam, volim izlet. Ajmo otići negdje na izlet. Ajmo zajedno provesti vrijeme ili slično. Kao, nemoj kupovati poklone. Da, mislim ali da to je jako sklizak teren. Zato što, kažem, nekako ili se bojimo komunicirati, ili nas je strah, ili ne znamo prepoznat možda koji je naš jezik ljubavi. Svakako ne znamo. U većini slučajeva ne znamo. Ne, čak i ne od druge osobe, nego sami svoj jezik ljubavi. Apsolutno se slažem. Niti mi poznajemo sebe dovoljno, niti onda na kraju dana ne možeš ni partnera toliko dobro. Ali htjela sam reći, to je sklizak teren, nisam mislila kad ti kažeš nekom komunikacijski sklizak teren, nego jednostavno sklizak teren ako ti od nekog tražiš nešto što je njegovo, kako bi ti rekla, ti sad njemu kažeš, ali gle, meni ne treba poklon, ali toliko situacija će on smatrat, će pokazati svoju ljubav tako da ti nešto pokloni. I sad će ti svaki put reći, ali meni to ne treba. A s druge strane ti treba, ne znam, ja sam možda malo ona persona koja nježnost ili verbalno stalo mi je, bla, bla, bla. On tebi ne daje to ništa, znači ne daje ti ništa verbalno, ali će ti donijeti svaki dan čokoladu. A ti, bol te kurac za čokoladu. Ti želiš da on tebi kaže, ali vidim te, volim te, la. Pa tu nema šanse da se poklope. Znači tih 5 vrsti ljubavi su riječi potvrde, jezika, kvalitetno provedeno vrijeme, usluge, pokloni i fizički dodir. Šta misliš koji je najčešće korišten jezik ljubavi od svih tih? Kao ima neka statistika? Ima statistika, da, to je baš iz te knjige, Znači, potvrde su to što si rekla, volim te, kompliment, znam, podrška, kvalitetno provedeno vrijeme su izleti, zajednička aktivnost i slično. Usluge, da kad se parovi moraju u svakoj vezi nadopunjavati, pokazati da im je oboma stalo do nečega. Pokloni, znači te neke sitnice. Ja mislim da je više ovo riječima, da ovo prvo, riječi potvrde. Da. Najčešće korišten jezik. Zato što je najlakše. Kužiš? Da. Mislim, išla sam to logikom. Za poklon se moraš potruditi, moraš potrošiti. Za, ne znam šta je još, za nježnost moraš pomaknuti ruku. Mislim, kužiš, glupo je, ali kao na toj nekoj banalnoj razini najlakše je izgovoriti nešto. To je najlakša stvar. Znaš koji je tvoj jezik ljubavi? Ne znam, baš sam razmišljala o tome i ne mogu, mislim da mi je važno to verbalno, ali sigurno nije samo to. Da, ja isto mislim da sam neki miks. Lijepo ti je opet, kažem, sve su to geste koje čovjek mora cijeniti kad si s nekim u vezi jer voliš tu osobu. Ali kao generalno ne mogu si baš sad odrediti, možda zato što sam solo, pa kao, znaš, ne mogu odrediti nešto što mi odgovara. Ali neki sam miks od svega. Znaš, kao 1% od svega možda da imam onako, da bi to bilo baš sam gledala o tim jezicima ljubavi, kao uvijek je jedan dominantan i onda možeš imati kao dijalekte, kao u smislu. Recimo, i može biti nekakva kombinacija. Možda bi moj bio dominantan ta potvrda. Ja nekako volim i volim to davat drugome. Volim kad meni netko, tako da neku riječ, kompliment i slično, imam osjećaj da me sluša. Da je tu, da mi drži leđa. To mi je nekako bitno, to držanje leđa. A ovo ostalo, onda te neke sitnice, sve to što ide, znaš, dolazi uz to nekako, šta znam. Mislim da sam svakako to verbalno, i možda ovaj dio nježnosti fizičkog, mislim da sam možda i taj. Jel misliš da se to može mijenjati s partnerima? Znači, s jednim partnerom imaš jedan jezik, s drugim partnerom drugi jezik ljubavi. Kao kak se osjećaš s tom osobom? Jer generalno ne osjećamo se uvijek sa svim partnerima isto. Znam, ali kako bih rekla, ako je to nešto tvoje, u smislu, ja volim da mi neko kaže,
lijepa si, draga si, volim te la. I sad u jednom partneru to imam, u drugom nemam, pa kao sigurno mi nije okej da tu nemam. Kužiš, kako bi ti rekla, mislim da možda mogu se naći negdje ono u sredini, znaš, pa ono aktivno raditi na tome da stvarno se, ne znam, ja više trudim nešto, ovaj drugi više se trudi govoriti mi, ali mislim da nije ono, ne bi, ja mislim da se ne bi bila isključiva. Ja mislim da se zapravo ti jezici ljubavi mijenjaju s godinama. Kad si mlađi, ne razmišljaš možda o nekim dubljim stvarima. I onda ti neke te dublje stvari nisu niti bitne. Bitni su ti te neke sitnice, pokloni, ovo mi je kupio čokoladu, ovo se sjetio Valentinovog, te neke medeki i slično. Te neke površne, ajmo tako reći, stvari da su bitne. A što si stariji, nekako dublje ulaziš. I mislim da se to s godinama kako odrastamo i sa problematikom s kojom se susrećemo. Pa zapravo bi bilo dobro pročitati knjigu, jer mi sad tu seremo svašta, ali... Dobro, to je naše mišljenje. Da, vrlo vjerojatno u knjizi ima osvrt evo i na to. Da li se može promijeniti jezik ljubavi, da li se mijenja s godinama, mislim, vjerojatno ja bi isto pretpostavila da malo se mijenja, ali ne vjerujem. Ja sam se recimo full promijenila i što se tiče romantike. Kao takve, ja sam nekad bila full romantična, meni su ti bile ono, sve te neke cringe stvari su mi bile ono, ajme to romantično, ali sad sam onako kao... Jasticina srca i tako. Da, sad sam nekako kao, I don't need that. Kao, imam feeling kao da sam ili izgubila taj moment te romantike ili više nisam toliko, kao nije mi to bitno. Bitne su mi te neke druge stvari. Pa da, mislim da je to, kako bi rekla, zrelija stvar. Jer, znaš, romantika može biti svakome nešto drugo. Znaš, nekome može biti romantika, donio mi je cvijet, nekome može biti opro je suđe. No. Pa ja nisam, mislim, kužiš, ali mislim da ta romantika malo i ubija. Stalno neka očekivanja su. Stalno su neka očekivanja. Pogotovo možda kod nas žena. Ima žena koja je ak ti ne skine zvijezde s neba, gotovo. Znači, ali to mi je totalno nerealno. Kužiš, ti ljudi nisu u realnom svijetu. Ne može sve biti uvijek tako. Da, pa jasno. Kužiš, mi svi vidimo romantiku na društvenim mrežama ili ne znam, po internetu. To je toliko nerealno. Da. Znači, to je baš nerealno. Je. Šta je za tebe romantika, recimo? Nemam pojma. Ja mislim da ja baš nisam romantična. Mislim da nikad nisam baš previše ni bila. Malo sam, neke stvari su me popustile, pa nisam sad baš isključiva oko nekih stvari. Volim dobiti cvijeće, tako to. Prije nisam baš ni to. Ali ne znam šta mi je romantika. Fakat ne znam. Da, mene isto, kažem ti, to pustilo nekako s vremenom. Ne znam, kažem, možda je to pozadina toga što nemam nikoga, pa onda kao nemam niti neka očekivanja od tih nekih veza i odnosa, slično, ne možeš ni razmišljati u tom smjeru. Ali pa ne znam, ja ne volim kad mi se puno titra oko mene, baš recimo na taj dan. Ja to kako misliš? Šta? Titranje poruke stalno, joj, ljubi, volim te, ja ti nisam taj tip, to ti ja ne mogu. Ja ti mogu poslati jednom, ali imaš ekipe koje si to konstantno, znači satima vise na porukama, s njima je to sve romantično. To pa dobro, visim ja satima na porukama, ali to su totalno drugačiji tip poruka, to nije cici-mici. Da, ali imaš žene koje vole full titranje. Meni je to pritisak, meni je to gušenje, meni je to ko da mi neko tu stavi omču za vrat. A meni je to malo djetinjasto, evo. Pa je. Meni je to malo Ali biti malo djetinjasti. Ja sam isto recimo djetinjasta. Ja volim biti djetinjasta, ali mi je to nekako onako nevino čisto i onako svoj si. Budeš nekako svoj u nekim momentima. Ali kad bude baš onako previše toga, malo mi je dobro, daj, koliko godina imamo, daj malo stani na loptu. Slažem se. A šta onda voliš ako ne voliš previše titranja? Šta ti je okej? Mislim... Pa volim neku pažnju, gestu, dovoljno ti je da mi jednom kažeš volim te. Znači ne moraš mi govoriti sad na Valentinovo 5000 puta dnevno i sad nešto tu idemo na večeru i tamo da me pipkaš, dirkaš stalno. Znaš dovoljno mi je jedna pusa i jedno volim te, čak bez ičega. Ne moramo ni večeru, ni ništa, samo volim te. Meni je to dosta dovoljno. Da.
Tako Dobro, da, slažem se, to je onako uvijek jednostavno. su sitnice lijepe. Da, Uvijek da, su da. sitnice lijepe i ja recimo volim davati. Ono što sam pričala, ne znam, primat poklona i onda mi je to isto mi je malo kao ono triki šta će se misliti kako ću ja primiti neki poklon, znaš. Tako da ali ja volim pružiti onoliko koliko ti meni daš. Da. Recimo. Tako da Ok, da, to je A šta lijepo. misliš o poklonima? Koji su ti neki idealni pokloni koji bi bio za... Ma ja, za takve stvari su mi onako baš sitnice. Ne čak za takve stvari. Općenito nešto što ti dečko pokloni. Šta ti je onako nekako... Ne mogu, to mi je jako teško. Jako teško mi je primat poklone od partnera. Zašto? Ne znam. To mi je baš thing. Nešto tu... Kao imaš neki pritisak? Ne znam. Jednostavno se ne osjećam dobro. Mislim, svjesna sam da to nešto nije sa mnom u redu. Ne, pa to je sasvim ali okay. kao, jednostavno ne znam, imam neki problem s tim, nemam pojma. Mislim da previše uđem u glavu i ne znam. Ja sam baš imala jednu raspravu neki dan. Pričali smo o poklanjanju, šta dečki poklanjaju općenito i jedna cura je rekla da joj je kad joj dečko pokloni donje rublje. Jednostavno to je njoj bez veze, glupo. Pa mogu je razumjeti. Meni recimo nije. Ali, nije mi ako je to jednom. Ako je to konstanta neka, da samo to poklanje nešto slično, onda meni tu već nešto ne štima. Ali ako je tu poklon jednom, ne znam, u godini dana ili jednom u ne znam koliko, onda mi je to neki način komunikacije. Ne znam, kupio ti crveno rublje. Možda mu se sviđa crvena boja. Jer kao mi ne verbaliziramo dovoljno, ne komuniciramo dovoljno u vezi niti o seksu, niti o... Nama je to sve kao imamo očekivanja. Tako je kako je, ako nam ne paše, doviđenja. Nije da rješavamo neke probleme. A ovo mi je neki kao način komunikacije možda s njegove strane. A gle, voli to. Pa kao, možda malo da ja preokrenem neke stvari na neku drugu razinu. Tako da meni nije ako je to neko suptilno, onako, ako dobim taj moment suptilne neke komunikacije. Pa, ok, mogu razumjeti ovaj tvoj dio. Ja bi se malo složila sa tvojom prijateljicom. Meni je isto malo ali, kužiš šta je, ja volim taj, znači mene bi toliko obradovalo, evo, to je možda moj jezik ljubavi, da mi kupi neko donje rublje, ali iz teške sprdancije. Znači, da se smijemo ko dva debila. Evo, to ti je meni... Kužiš, pa nemoj mi kupovat neke ne znam, čipkaste gluposti. Ko meni je to ali da sad iz fore, jer smo mi, nemam pojma, sad serem, pričali nekad nešto, možda i u društvu sami, nebitno, pa smo se tu sprdali oko tog donjeg rublja, bla, 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 i onda on meni za foru kupio neko bezvezno, znaš, pa, ima neku priču, evo, to ti je meni top. Da, dobro, svako tako ima da, neki svoj, da. Kažem, razumijem, meni bi isto možda bio ali kužim da sad ti svaki mjesec kupuješ donje rublje, rekao bi koji ti ne, to je ne. To je big neki no. luđak. No. Kužiš, ali evo, sve zavisi šta je u pozadini, kužiš. Da. Ali ne znam, jel znaš, ima jedan jako bitan datum još u drugom mjesecu, a da nije Valentinovo. 8. Mart. Najbitniji, ali to je već u martu. Mi smo još u februaru. Sprda se, znaš, kad ženu pitaju na cesti bakicu, da li znaš šta je 14. februara, pa ona kaže 8. Mart. Sad znamo, za to je vjerojatno legendarno, ali nije došlo do mene. Znači, evo, u sve društvene mreže koje Hailey ima, ovaj klip nije došao do nje. Bakica nije došla do mene. Ima jedan bitan datum koji je malo kasnije od Valentinovog u drugom mjesecu. Zapravo, prijestupna godina. Zapravo dan bez kojeg ne bi bilo Valentinovog, ne bi bilo nijedne veze, nijednog braka, nijedne ljubavi ne bi bilo. Nedjelja. Ništa. Nedjelja. Ne. Međunarodni dan flertanja.
18.2. Joj, vi ljudi koji radite na radiju, znate sve te šugave dane u godini, kao dan mozga, dan luke. Ali oprosti, zapravo samo ne znam zašto spada to u 18.2, a Valentinovo 14.2 kao... Čekaj, 18. Aha, dan flertanja. Kao poveznica, ne. Uglavnom, pa bitan je dan, trebaš znati flertat, ja ne znam flertat. Ma znaš, joj, ne znam, svi iako meni znamo kažu na nekoj razini. Meni govore, znaš kako me zovu, da sam flertuša. Pa ali eto, meni je to, mislim, šta ti to nije jasno? Ali ja to ne radim kao zato što se stalno smijem. I ma joj, ja to ne radim namjerno. Ja sam samo bila ja. A ne, ali stvarno. Znači, ja ne radim to namjerno. Kažu da se ljudi kad se smiju, da smijeh je flert zapravo. Ja se konstantno smijem. Znači, onda to znači da ja flertujem i s tobom. Jesi li ti Laura iz Gospodina Ok, to ne pratimo. To Hailey ne prati. To ne pratim ja. Ali cijeli ostatak Hrvatske prati. Ali znači moramo napraviti, onda što ćemo za jednu epizodu napraviti? Pratit ćemo jednu epizodu Gospodina Savršenog i komentirat ćemo ovdje live, da me upoznaš sa situacijom i da ja komentiram svoju perspektivu. Evo, to moramo napraviti, to bi bilo jako fora. Ne, pa bitan je taj dan flerta, oprosti. Mislim, zašto je bitan? Zato što... Bez dana flerta, ne znam, evo, ja mislim 95% ljudi da mi sad ne nisi zna rekla, flertat. umrla bi sutra. Ali 95% ljudi ne zna flertat. I onda ti bude smiješno. Zapravo, to je kužiš. Pa dobro, ali trude se flertat. Šta sad ti isto? Ne zna, pa dobro, ne zna. Pa trude se. Pa, šteta što sad dečki su nam negdje nestali, znali su o čem ćemo pričati. Šmugnuli su. Pa bi ih pitali kako oni to flertaju, jer me zanima baš ta neka perspektiva. Oni su očito isflertali, jedan i drugi. Da, oni su baš isflertali, da vidiš. Ali onda mi nismo dobre u tome. Ali dobro, za flert je potrebno dvoje. Koliko sam ja danas glupa, je baš Dobro, stavit ćemo to na TikTok. Ne mora čak biti ni dvoje, možemo biti više za flirt. Ne, šalim se. Pa kužiš, tipa... Kako te može biti više za flirt? Pa zato što, evo, zamisli u klubu je dečki u 5 za stolom i ti sjediš malo dalje, pa nemaš fokus na svih 5. Pa ne, ali malo se smiješ tom stolu. se smiješ tom stolu. Mislim, smiješ. Malo kao, pa malo pogledaš. Aha, čekaj, pa onda kao ko će se zakačiti. To je poanta. Kao, ma ne, ti si vjerojatno već zapikirao si nekog. Ali, znaš kako to ide kod nas žena? Ne može muško ući ako sve krešte oko nje. Mora biti dobro okruženje. Mira je danas baš onako filozofski nastrojena. Nije, pa stvarno je tako. Znaš, kad smo mi uvijek čoporativno žene, 5 žena izađe van, pa, 2, 3, nebitno, neka je slobodna. Ako nisu ove druge, ako nisu ove druge dobre i drage, možda zaboraviti taj stol. A kad smo kod vani i kod klubova, jesi kad imala frendicu koja je bila Amerikanci to kažu wingman? Kao da ti je došla, rekla si neke frendice, gle, sviđa mi se ovaj lik, i ona je došla do njega i kao pokušala vas spojiti. Ja sam to nekad radila, ja sam nekad bila wingman. Iskreno nemam pojma. Mislim da sam čak i ja bila wingman, ali mislim da je netko iza mene bio wingman. Kao, kako bi rekla? Ali uopće se ne mogu sjetiti ništa. Ali znam da smo, srednja škola je bilo opasno razdoblje. Moje su frendice uvijek sve bile, znaš, joj, sviđa mi se, ali joj, ne bi, kao ovo, ma šta ne bi, daj ovo, da. A sad sam drugačija, sad ja ne želim, kao, a šta? I onda dođeš i šta? Dođeš do njega i kažeš, frendica, kao, vidim ovu frendicu tamo, tak je nešto bilo u tom smislu, kao to ti je moja frendica, ćeš se doći upoznat, fulsi. Da, a kaj najbolje to je uspjevalo, Ma ne mogu, znači, toliko mi sad stvari dolazi u glavu, da bolje da ne pričam. Šta reci? Šta reci? Ali kaj najbolje, ja sam imala obrnutu situaciju. Dečki su kao wingmanovi prilazili meni za svoje frendove i meni je to bio teški ik. Meni je to bilo ika, daj, znači dođe mi, plus malo si cugnuo, dođe mi da kaže, moj prijatelj ti tamo...
Znači, ja uvijek u 100% situacija kažem a šta je s prijateljem? Zašto prijatelj nije došao ako je kao... Ja se sad razmišljam, Isuse Bože, kako sam ja izgledala tada. Ja sam isto tada izgledala možda u očima nekoga, ovaj jadan je pristo doći sa mnom, samo kao vidi je nacugala se, kao i evo je. A dobro, sad bi možda mogli i razgovarati o tome, znaš, da li je drugačije kod muškaraca i žena? Mislim, ne znam, možda stvarno jesi, možda je stvarno to izgledalo isto kao kad meni dođe malo nacugani frajer. Ajme. Ali kao... Ne, ali ovo kad ti dođe na cugani frajer i tako to, ali ne mali broj puta mi se to desilo. I to mi je ono, i onda se još onako objesi na tebe, objesi se ono na tebe kao, ovaj friend, ne mogu. Da. Ili ono, krene u neku spiku, kao, pa kao Bog, pa kao šta ima, ali ne kaže mi ono, šta, nego naš, ono kao nešto sere, onda tek nakon šta je izasro sve, kaže, pa evo friend tamo za stolom, ja ono, pa di je friend... Ako je neko se upoznao na taj način i ako je neko bio nekome wingman i kum na svadbi kasnije, molim te, javi se da čujemo tu pozadinu priče. Mene to jako zanima da li to actually nekome upalilo. Pa sigurno, mislim da je 100%. 100%. Evo, pišite u komentare. 100%. Dobro, šta očekujemo od Valentinovog, Mira? Idućeg. Valentinova, da. Šta očekujemo? Ma ništa, ja sam prestala s tim očekivanjima već prije par godina. Tako da ništa, samo zdravlja. Ja sam hashtag samo zdravlje. One stare bakice, samo da je zdravlje i to je to. Dobro, to su te godine generalno, 30. godine, di nam je da zdravlje jako bitno. Kršite sa svih strana. Lome ti noge svaki dan. Šta ti očekuješ? Ili šta bi voljela? Šta bi voljela? Pa iskreno trebalo bi malo još to dublje razmisliti šta bi voljela, ali isto kao ne očekujem ništa. Meni je to dan koji svaki drugi generalno, ako se desi kakvim čudom da ću imati nekoga za drugo Valentinovo. Recimo voljela bi negdje otići na neko putovanje. Opa. To mi je onako... Nice. Ali čak i ako se ne desi da imam nekoga, čak bi možda razmišljam u tom smjeru da bi i sama otišla na taj dan negdje na putovanje i počastila se na taj način i proslavila ljubav prema sebi. Imam ja jednu ideju. Koju? Idemo ti i ja. Top. 14.2.2026. Da, 14.2.2026. Da. To je to. I napravit ćemo neki vlog. Dobro, to možemo malo i ranije, ne moramo na Valentinovo. Apsolutno. Možemo odmah za 2 tjedna. Putovanja uvijek mogu. Može. I uvijek dobro doći. I ovo nam je čak relativno blizu. A ti već imaš sve plan i to? Pa želim ići na to mjesto, kužiš. Ok. Nećemo otkrivati onda, to će biti ono kao surprise, ali to je to. Surprise. Ali uglavnom mislim da generalno bi se žene i koje su solo i mislim neke žene, sad se mi tu sve sprdamo i šalimo oko tog Valentinovog, ali... mislim da žene dosta padaju u depresiju, pogotovo koje su solo na te dane i mislim da bi se možda trebale okrenuti prema sebi i možda malo više o sebi razmišljati, bar na taj dan nekako. Kao daj pokloni si nešto. Sad da smo na kavi, rekla bi ti ajne seri. Pa dobro, možeš mi to i tu. Pa evo, rekla sam ti upravo. Nije ti treba ovaj uvod. Idu mi na kurac ti ljudi koji misli na sebe, okreni se sebi. Prekrasno, super, sve razumijem, ali generalno šta ćeš? Pa bolje da se okreneš sebi na taj dan i da si kupiš nešto. Pa upravo to, generalno je stvar da se okreneš sebi, a ne na taj dan. Pa dobro, ali ako nekoga baš uhvati taj dan, posveti se sebi. Pa dobro, da, okej, ali ja nemam taj savjet. Ako te uhvati, budi u tom stanju. I to je to. Proćete. Za dan, 2 proćete. Jer ako ćemo stalno ajme, grozno i nikad ne odboluješ, znači nema kruha. Ali poanta je da slaviš ljubav prema samoj sebi, u tom smjeru idem. Da, okej, sve okej. Ali možda su neke, teško mi je sad reći, teške su mi riječi, neko pada u depresiju, možda neko nije baš možda zadovoljan sa svojim ljubavnim životom, možda je baš prekinuo, možda kužiš, hrpa je tu stvari, stvarno ne mislim da bi svi trebali umirat od sreće i biti preveseli za Valentinovo ako se jednostavno tako ne osjećaš. I to je to. Kao, it's fine, dan kao i svaki drugi. Tako je.
Biće još Valentinova, ne brinite se ljudi. Potrošite tu plaću na cvijeće. Kupite si čokoladu, tako je. Jako se skuhajte si nešto lijepo, nazovite prijatelja i eto. Koji kad ti je inače malo si down, eto, isto tako. Da. Ljudi, like, share, subscribe, TikTok, Instagram, Spotify i od novog, YouTube, naravno YouTube kao glavni, mislim dobro, to ne moramo više ni govoriti, ali i od neki dan imamo i Facebook kanal za sve koji su ona generacija koja, rekli su mi stara generacija, malo stariji od nas, voli slušat mlade ljude u 30-ima šta oni misle o životu. Možete nas popratiti, možete lajkat, šerat, subscribe-at. I to je to. Volite se, volite sebe, volite druge, volite ljubav, slavite ljubav i ako možda niste ispunjeni u tom smjeru, uvijek postoji druga strana, druga vrsta ljubavi, tako da... Sve se slažem, ljudi. Ljudi, to je to. Voli me, jer sam takvi. Ja bi voli me iz inata. Ovo je bila moja poruka za kraj. Bez ostatka. Ništa, ne valja ova pjesma. Bog ljudi.